Vučiću će se obiti o glavu što pokušava da posvađa Grobare i Obradovića. Prošao je kup Radivoja Koraća u Nišu bez incidenata i problema, iako su se mnogi plašili haosa i nereda. Čak smo gledali i vrlo kvalitetnu košarku od početka do kraja, a trofej je odnela Crvena zvezda pobedom u finalu nad Partizanom. Buru je pokrenulo ono što je usledilo posle meča. Tada je Željko Obradović osjetio potrebu da reaguje na prozivke navijača Crvene zvezde koji su u jednom trenutku prepucavanja sa protivničkim navijačima crno-bele nazvali državnim projektom, a bio je istaknut i ogroman transparent. Voleo bih da kažem par stvari. Od kada sam došao u Partizanu kao državnom projektu. Veća laž i neistina nije izgovorena, bit će da je obrnuto. Neka ljudi iz kluba izađu sa podacima i da sve crno na belo vidi kako smo mi državni projekat. To je najveća laž koja je ikada izgovorena. Najponosniji sam na trofej ABA prošle godine. Znam gdje radim i kako je teško, najdraži mi je trofej i najveći trenerski uspeh, a svi znamo o čemu pričamo. Pominju se budžeti, neka se vidi Partizan šta radi u Euroligi i kako to izgleda. Partizan je izuzetno dobro organizovan, ljudi su uspjeli da naprave budžet i najgledaniji smo tim u Euroligi ubedljivo, ponosan sam. Obećao sam da ću napraviti od Partizana tim da igra stalno Euroligu. Radiš i treniraš za trofeje, 3. put zaredom ovdje nismo uspjeli. Neka se zapitaju ljudi iz organizacije zbog sudija. Nije mnogo vremena trebalo da krene lavina i da krene nova runda prepucavanja, a sve je do usijanja doveo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Iako su izjave naišle na veliki odjek u navijačkim i košarkaškim krugovima jer mnogi, reklo bi se sa pravom, smatraju da jednom treneru tog kalibra ne priliči da se javno prepucava sa navijačima, reakcija predsjednika Srbije je prevazišla sve. Prvo, čak i među delom navijača Partizana izjave Željka Obradovića nisu naišle na pozitivnu reakciju i percipirane su kao loši izgovori za novi poraz u večitim derbijima, a uz to su kritikovane i njegove izjave o suđenju. Međutim, posle ljutite reakcije predsjednika Srbije, percepcija se potpuno promenila, a u čitavu priču su ubačeni i novi elementi. Iako je u odgovoru na Obradovićeve reči nemušto pokušao da ubaci i Crvenu zvezdu kako se iz njihovog tabora mogu čuti napadi na državu, gde i kada, to zna samo predsjednik, protiv sebe je otvorio front sa navijačima crno-belih. Iako je i ranije među grobarima postojalo shvatanje o neravnopravnom odnosu države prema večitim rivalima u korist Crvene zvezde, otvoreni napad na Željka Obradovića podigao je još veću buru. Armija navijača i simpatizera shvatila je ovo kao žestoki udar na klub i javno je podigla glas protiv aktuelnog režima kojeg smatra odgovornim za višegodišnje favorizovanje Crvene zvezde. Iako je prilično diskutabilno da motivacija za rušenje vlasti bude odnos prema voljenom klubu, utisak je da nikada veći revolt nije izazvao neki od poteza Aleksandra Vučića. Vratit ću se na početak kada sam govorio o odnosu ljudi prema državi. Bili smo 4. na Zapadnom Balkanu kada sam postao premijer, a sada smo 1. po svemu. Ne moraju oni iz kluba da požure da govore o tome, kod nas je sve transparentno. Mogao sam da se osmehujem, ali govorim sa zbiljom zato što je ovo jedan odvratan napad na državu koji se događa svaki dan, ne samo od ovog čoveka nego iz drugih klubova, pa i Zvezde. Bogom je dano da ste protiv države. Kad se postigne uspeh, kažu uprkos državi. A ništa ne bi bilo da im nema države. Možda jedan, ali preće biti nijedan klub u Evropi nema podršku države kao Partizan i Crvena zvezda. I tu je nastao čitav karambol. Predsjednik je sebi tako dopustio da se u trenutku kada u državi postoje mnogo veći problemi bavi izjavama jednog trenera, pa makar to bio i najtrofejniji trener svih vremena u evropskoj košarci Željko Obradović. Željko Obradović ima kultni status među navijačima Partizana i čak i kada postoji nezadovoljstvo rezultatima i njegovim potezima, napad na njega je napad čitavu ideju Partizana. Koliko je zapravo njegova težina možda najbolje ilustruju reči legende crno-belih Miće Berića, koji je jednom prilikom za Nova RS rekao da je veća verovatnoća da Željko otpusti Partizan nego Partizan Željka. Tu postoji još jedan problem koji bi mogao da još dramatičnije mobiliše navijače Partizana protiv vladavine Aleksandra Vučića. Obradović je u priči o državnom projektu zatražio da uprava iznese podatke o finansijskom stanju koje bi to demantovalo, a pritom je pričao o mogućnosti rastanka sa crno-belima. Tu je Vučevića reakcija samo dolila ulje na vatru.
Iako je još u septembru Ostoja Mihajlović izneo podatke da je Partizan uplatio polovinu ukupnog duga za porez, a to potvrdio i klub iznošenjem financijskog izveštaja, ali je predsjednik garantujući životom tvrdio da Partizan nije dao ni dinara i da i dalje duguje istu cifru. Ako je predsjednik u pravu, onda Obradović i uprava kluba laže o podacima, a teško da će armija navijača Partizana u ovom trenutku poverovati Vučiću, a ne legendarnom treneru. Ovim izlaganjem Vučić je otvorio i front na relaciji između Željka Obradovića i uprave Partizana. Veliki je problem i što je sada Željka Obradovića stavio u ulogu protivnika države i vlasti, a već je krenula da provejava teza sa televizije Pink da je Obradović postao opoziciona ikona. Ako znamo da je na čelu kluba Ostoja Mihajlović, odani član SNST-a koji se sada nalazi u poziciji između vernosti aktuelnom režimu uz čiju pomoć je tu gdje jeste i podrške Željku Obradoviću iza kojeg stoji armija navijača. Čak je i na pitanje o eventualnom Željkovom odlasku izbjegao da u izjavi pruži bezrezervnu podršku treneru. Nemam komentar, to su naše unutrašnje stvari i razgovori. Na prvi pogled benigna izjava govori mnogo više o odnosima unutar kluba. Samo, ako dođe do raskola na relaciji Ostoja Mihajlović i upravni odbor sa jedne strane i Željko Obradović i Zoran Savić sa druge strane, jasno je na čiju će stranu stati navijači i ko će biti označen kao glavni krivac. Predsjednik je već više puta izražavao nezadovoljstvo zbog reakcija grobara i pogrdnih skandiranja, ali bi posljednji njegov istup situaciju mogao da radikalizuje i da mu se to obije o glavu.